ndagukunda nzakubagira ibisiga. Uzambagira iki? Nzakubagira ibisiga. Birakakuriki. Ko none ndi kuzira ikibadi. Nose kwa nkubwiye ko mukunda nikosa. Uzambagira ibisiga. Nyene unkuyemereye tugakundana nawe tuzakubagira ibisiga. Jesus. Ariko ni kigori iki? Umeze neza. Winyikoreshwa nawe umvane izo njabo. Ese wanyumvise basi bwa kabiri. Niyo bwa mbere wanze kunyuma. Uzambagira ibisiga wowe uzanzana n'inzoka. Ndari nzakubagira ndeba. Mu rugo hari imbebe ebyiri. Nubwo azafashwa uwo mukamati ntari nasinzi na. Tugaburire nyoka. Mama zambe barambye nguze kuzirya. Ubundi nuko watereta. Niyo mugwa nashyize akamashora ku meza ngo gase gufata imbeba kuko nzi neza ko ndi bwakunda. Urazirisha ubugarare. Oya ugemere kwaza kuyisangira. Umva ibyo gusomana ngiye sijya gukunda. Ukunda iki? Nongeye muri nda kandi karirimbo kamwese. Wapfa kwasi kwaye. Inda ya murashaka iki? Wakitonze ukarambaho. Se mwana nkakira nk'umuntu yakibona gute kwera ndebera ndagasa ariko mana birarema koko umura muntu amwigezaho gute ariko burareka nkuri ngiye gutekereza gato kidogo buriya ndi bwamuvugisha ndabizi yakasha ntabwo umwana nkura namubona ngo muteke kutamuvuga ndikumva acize neza ahubwo se buriya ntabwo namuvugisha ahubwo atari ngiye biturutseho ko nkamuteza undi muntu nkagenda akamumvugishiriza. Sister ni sawa. Uvuye mu rugo? Bose barahari. Bose barahari na Mary bose. Umvase. Araye poma bonye cyana. Giza amahirwe gukibona ko kukivugisha nayo mfite to. Ubonye umukunzi. Mucoro yanyu. Ndamubonye se ndamuvugishije. Ameze ate? Ni cyana kimeze neza. Nge ndamubonye. Mpita nibuka yuko yankuri mu rugo nshaka nayibonera isoko nkayigurisha. Ahubwo niba nayo bajya bagutereta. Umuha amafaranga se? Ndamuha amafaranga. Mfikigoryo. Ugiye kugurisha inkoko yawe kugira ngo ujye gutereta umukobwa. Ese wamuvugisha gute? Umva nkubwire. Iyo nkoko wiyigurisha ahubwo uzayimukwa. Iwe genda umubwira ati ndagukunda. Ibyo rirahita bihagije. Inkoko? Inkoko nyine. Ubu ngenda mubwira ati ndagukunda. Mbwire ngo ndagukunda cyane. Inkoko uzayimukwa wakintu. Ngenda mubwira ati ndagukunda nzagupa inkoko. Ihute wo gutarabyibagirwa. Utambira ko nawe bazagupa inkoko. Bazamukwa. Ikintu n'igisazi none. Urukwavu? Nese uragira ngo banywe inka ngiye nzajya nkamwa. Uzi yuko wakamwa yagukama ariko ikigori weho jya gutereta ibindi ubyihorera uri mu bihe. Wambwiye ngo ngende mubwire ngo ugiye kujisubiramo ijambo rimwe kugira ngo byibuke. Ugiye kumubwira ngo ndagukunda. Sawa rero reka ngende mvugane nawe ndaza. Sawa urakoze kumbwira. Bimeze bite? Neza. Amakuru yawe? Neza. Sister ukunda iki se? Wowe uzabona ku mazi cyangwa ndase? Nagiye nyine numva ikintu ukunda mugurira. Nkunda telefone iPhone? Nese ko nayo mfite. Nese ukaba uri kumbaza. Nagiye numva ikintu ukunda uzakigura. Nakibwiye se? Uzakigure. Nese uje kumbaza ikintu. Bara izo njabo. Ntabwo yunde kure. Ntabwo wavuga udakoze ku muntu. Sister natse kuri kuvugana. Uze iki cyiza nyine cyatuma avuga neza ufite. Wakitana kugira ikintu nagushakiraga. Ngaho tetwa tuvuga twumve. Netwe cyangwa ubwira. Vuga mbwira. Mbese nyine sheri. Ndagukunda nzakubagira ibisiga. Uzambagira iki? Nzakubagira ibisiga. Birakakuriki. None ndi kuzira ikibadi. Nese kwa nkubwiye ko mukunda nikosa. Uzambagira ibisiga.
nyine nk'uyemereye tugakundana nawe kuzakubagira ibisiga. Jesus, ariko ni ikigori. Tumeze neza. Winyikoreshwa nawe wumvana izo njabo. Nose wanyumvise basi bwa kabiri. Niyo bwa mbere wanze kunyuma. Uzambagira ibisiga wowe uzanzana n'inzoka. Nari nzakubagira imbeba. Mu rugo hari imbebe ebyiri. Nimbwa zafashwe mu kamacuni ntari nasinzi na. Zigaburire nyo. Aro mama zambe barambwiye ngo uze kuzirya. Mwana no utamize mu mutwe wawe. Ubundi nuko watereta. Niyo mugwana nashyize akamashuri ku meza ngo gase gufata imbeba kuko nari nzi neza ko ndi bwakunda. Urazirisha ubugarari. Unyemere twaza kuyisangira. Hari n'ipirawo twayiteka mu ipirawo tukayirya. Imbeba mu ipirawo. Ko harwaye igicuri. Ndwaye igicuri se nkaba naragwa nawe none ahantu utangiye. Kabisa. Umuntu atereta gutyo. Ngaho mbwira ukuntu ndigiye kukubwira. Mubwire ngo iki. Nese ngiye kukwigisha ko ugiye kuntereta. None se ko ndi kukubwira ibyo mubwira ukanga kubyemera. Basi reka muririmbire. Ngaho ririmbishwa twumve. Agahinda karakonyagwa. Karakuniga kakakwica ugahinduka uruzingo. Bebe wumvishe se ko nangiye kuririmba suka yitugenda namumvishe gutangiye kuvamo se. Shamburimba umugozi wanize nyine ukamucamo n'umuntu. Nuko ufite akajwi keza wumvishe se kataryoheye amatwi yawe. Agahinda karakanyagwa n'indirimbo yaririmbira umukunzi. Sinabikubwira ko kwica kandi nyine ari ukugira ngo ngiye bumve ko ngukunda. Ni kwica akagira muri leta kumugenda. Ibyo ndi mubi. Gusa ntabwo dusa. Kandi byo gusomana nyese. Ukunda iki? Ujye muririmba kandi karirimbo kamwese. Wapfa kwaswa. Indaya murashaka iki? Wakitonze ukarambaho. Seri. Indaya. Untu jibugenge. Nose ugeze umvuga ibintu mvuze n'indaya. Wakitonze ukarambaho. Niko nindi ukubwira. Shabona araba ko sinarambana nawe wagihuru. Anya se mbaye igihuru. Nabe n'igihuru gusa ngo gifitemo igihuru. Shana rero uri kurengera. Use mu byose navuna wowe urajya kuririmbira umuntu ngo indaya murashaka iki? Mboye bidase. Ngo mbwira indirimbo nawe nza kuririmbira ukumvira kunyuze. Jibuzunze kuririmba indirimbo ya Gita Faraditosa ujya kuririmba ngo indaya barashaka iki? Kubita kurika kandi. Ndetse ntabwo waririmba utankozeho. Nose ndabandi kukubita kugati. Kandi ugakubita ukari kubimbuza. Nari mfite umugore mutumifu ibiro bine ndetse n'igitenge arabizana aca bugufi arabisonga igitenge aragitosa kubita kurika twimbe neza none wese ngaho rero ndagiye ugire ibihe byiza oya nako naringiye nk'ikigwari ngaho hitamo gushaka iPhone Samsung nawe nyine sheri rega buriya birya byose nakoraga umva yimfata uri gusinzira ndeba wari kumbwira ngo iki nawe nkunda ntacyo nakora ku bwawe sawa warakoze kumvugisha ndakunda sawa urakoze basi se wamuha kabisa ese kutari kunsoma ntabwo uri kubona ko nakwegereye ngo wabikore ngende yagiye ryarisi